Ibihe byiza kuri mwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu, wowe utarakanda subscribe ndagira ngo ube wakanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi za ndani ziba zigezweho mu ikipe ya APR ndetse na ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu tubazaniye za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya APR, ariko iza ndani ziri kuvugwa muri aka kanya ndagira ngo mubwire ko zidashimishije abakunzi ba APR na gato. Ni inkuru mbi iri kuvugwa mu ikipe ya APR, ni inkuru tugiye kuba twababwira muri aka kanya, ndagira ngo ube watwiyungaho kugira ngo iyi nkuru nawe ubashe kuba wayumva. Nizere ko irakuryohera cyangwa se ikakubihira. Abakinnyi ba ikipe ya APR batangiye kuba barega ikipe ya APR. Ni abakinnyi batajya bakinishwa na rimwe, byongeyeho itangazamakuru rikagomeza kuvuga ko aba bakinnyi bazirukanwa cyangwa se bakaba batizwa mu makipe yo hasi, ariko bavuga ko ikipe ya APR ariyo ibigiramo uruhare kuba bavugwa mu itangazamakuru, bakaba banavuga ko bazirukanwa. Muri abo bakinnyi harimo umukinnyi wavuye mu ikipe ya Rayon Sport Arsene Tuguma. Uyu mukinnyi ari kurega ikipe ya APR avuga ko ikipe ya APR itamukinisha kandi itamuha n'imyitozo ngo abe yakora, kubera ko bavuga ko adahagije cyangwa se uyu mukinnyi Arsene Tuguma adafite ubuhanga bwahangana n'abandi bakinnyi, bigatuma umutoza amwicaza hasi. Ndagira ngo nkubwire hari abandi bakinnyi, ariko hano mfite transferi ziri kuvugwa mu ikipe ya APR, nazo reka mbe naziguciramo rwose. Ni transferi ziri kuvugwa hano mu Rwanda by'umwihariko mu ikipe ya APR. Ndagira ngo mbe nakubwira izi transferi wabanjije gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi, uhora ubona Theogene Kwizera rwose kabisa, umubona ureba amakuru nk'aya ngaya. Iyi transferi ni umusore udasanzwe bita Tony Kitoga. Uyu Tony Kitoga ukinira ikipe ya Rayon Sport ariko ikaba itamukoresha neza. Ikipe ya APR iri kumwifuza ku rwego rukomeye cyane, ariko ku rundi ruhande ndagira ngo mbe nababwira ngo uyu musore Yusuf Dauda nawe rwose ikipe ya Rayon Sport iri kuba yamushaka ku rwego ruhambaye. Ugire umunsi mwiza, nizere ko uri wakanze subscribe gatanu kuri gatanu.